Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sidal mun sangi Healthcare bill ba pek chhuatur chu Mizoram sarkar chuan pe chhuak MZSRLM bot sain accredited agent for health and extension of livestock production so Asian Veti Minister Pusila Soivungan Nimin Khan ahong President Draupadi Murmu in Nimin Khan Indian Revenue Service sa officer trainee te akom Union Sports Minister Anurag Singh Thakur chuan International Women's Day Pualin National Center of Excellence for Women Pahnih din ani tur thu apuang Healthcare bill ba pek chhuatur chu Mizoram sarkar chuan pe chhuaka Nimin Khan Secretary PS Therlalrat Kimin damdoi in enkolna sen so sarkar bill turmi singkhat sangkhat somli paruk te poisa don tur cheng vaibel se somthum pakwale noi somni le paruk chek ati chhuak ani Chekhi Mizoram Rural Bank ka pek turani a Vanhi Bank cholani wangin kar le tho chan ni tangin beneficiaries te account na alu chan the be se ni ti sarkar thu chwa chuan tar langa MRB tan po chaktaka beneficiary te account na thun turin ngen anni heti hian tu na healthcare bill la pek mabak chu kumin February le March bill chawni to dona hei po hi sarkar ra manna in bo zui chhozel in don ti a healthcare bill ba nei lovin sarkar akal chhove don nai ni in asoini nikum December ni som pakhata sarkar thu chwa manga mi puite anlo sha tir to angin chief minister pulal do ma hawa finance department thu nei tu te thukhom chuan healthcare bill ba pe ka tan hian cheng vaibel si somli ada shanga hi tu na hian man ani ta ni in sarkar thu chwa chuan asoi kumsom paria tlingthar mai tur tele tling to electoral roll a mingla jak loten lok sabha in thana vote an thlak ngei theina na fui phurna mera pela vote des ke liye chu nei me kani a lok sabha in thlan voi som paria na lo om tura hian atam the ang berin vote an thlak theinan ngor taka mala kani a kongsang sangin mit poimo le challang ten mi puite vote thlak turin an soma Ministry of Information and Broadcasting board sai mera pela vote des ke liye noya ramchunga vote thlak theizinga atam the ang berin vote an thlak theinan raman na siamani a kumsom paria tlingthar ten vote an thlak ngei theinan campaign nei ni in atam thei angber the dar ani kaming chu zau than pui ni a bere bichim veng om kan ni kan hmalo ka MP in thanlo om tora hian vote nei zong te vote thak vek turin ka soma cheu palome MZSRLM board saying accredited agent for health and extension of livestock production so HNVT Minister Pusila Soivungan Nimin Khan honga HLP hi din dayal antia Yashna National Rural Livelihoods Mission Noya Ministry of Rural Development le Department of Animal Husbandry and Dairying te tho khona ni in he malak na atang hian thingtlang ran vultu te tan Veti service pe kani donani HNVT Minister Pusila Soivunga chuan ran vultu te ta na malak na poimo le tangkai taktur HLP kalpui ni tur chu lomamati thu soya Mizoram ran vula Aizawl antam thu soin an mani vil tu tur veti mithiam te ero anin dailo na sa thu soin he har sat na hi HLP malak na hian aron phushu chho zel do ni na soye Minister in soifia dan chuan HLP kalpui kaltlang hian department na poimo tak random low and call vaccination artificial insemination loan bank loan boy puisak awareness campaign le animal registration ti tir ni dona he malak na hi department ti chaktu poimo takani tur thu asoibok HLP le Department of Animal Husbandry and Dairying ten tho honu thuthlung MOU anji atanga alandanin he malak na kaltlang hian DIY NRLM Noya Self-Help Group Member Meitsia Livestock Community Resource Person atlan chwa te chu he program kaltlang hian tangkai taka mantum anni House Leader Chief Minister Pulal Doman bana kai policy hand holding a thlai thar leina turan da shim chu kalphung tharani ati private members resolution soi ho na he thu hi soin Pulal Doma chuan 100 days program ami chu sarkar masaten anti lo hlirani ti a thil ol sam ne soini ma se tu mai nan ti theivelo awangin ma la anni ti a DPR thelu chiama mason na tho tam tak ain ramta na thatur jok an ngai poimo atibok Chief Minister chuan motor nei turzat ai tam nei anga an soi chungchang soin motor an kol mek chuan spare nei ti a pakhat le spare nei chungkal phunga ni ti a spare nei loin tuma an om ngai lo ti asoi
Puladoma chuan MLA in free travel cheng nuai ni thleng an nei chu abak an zin ni chuan mani poisa man tur ati a budget zialan silo sarkar lei pui tangin Mizoram khozani somsari le pathum tan cheng vaibel si somnga panga nuai som pariat sanction an to ati a hemiata na first installment cheng vaibel si somni pasari nuai somruk le pakwa pe kani to ti soin lok sabha in thlan an puan ma in second installment mule theinan sarkar lei puin man mo turin ati ti soin finance ministry in pung omlo loan hand holding a beneficiary ten an puk turan pedona ti a tuna hian USA atangin hand holding a poisa athlona puitumna andong ati a anda baka an mobile mek zel ti asoi Chief Minister John Ramli Chungchanga Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma nen anin mona tu ma in boina siam lo turin anin ti ti a thatakin anin thlati soin an session zo a Minister Rontirin in biak an tumti asoyani Tourism Minister Pilarin puin Aizawl Golf Course chu enkol hauta khleti a sum thuninu ani ti soin pon lammi enkol tir dan ngai to ani ati nimina house zone changin Pilarin pui chuan Swades Darshan Hnuaya Aizawl Golf Course le Wellness Spa Center te chu Mizoram Tourism Department Authority in enkol ati a enkol hauta ka wang hian ak an kalpui zel dan tur chu Council of Minister meeting a la chhop chwa tumani ati ni Pilarin pui chuan Aizawl Golf player te Indian Golf Union ne na tho ho tumna omri lo ati a hedi lai hian Saski 8 2023 to 24 Hnuaya Aizawl Unity Mall din na tur DPR chu pom alani lawati a Finance Ministry in Unity Mall tan sum ala release lauti soin Minister chuan sarkar masa a athupungin officiala da omlovin moana kudam sui Unity Mall tan na sakni se ti a rotani a anna achel nuwa FCI lamten anin son lo tur thole officiala thuchang engma omlo anti ti soin supply minister tenen kong dang andapa a muntur hwal deu om to a thuchiang om huna soilan ani don ti asoi Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Indian Revenue Service officer trainee te chuan Nimin Khan Rashtrapati Bhavana President Draupadi Murmu chuan koma anin komna hian mi za chuang an telani officer tenena thu soin President chuan Revenue Service in sarkar ta na sumle pai tho khom na konga mun poimo tak chang turin hun rem chang asiam sak don ti asoya chia pek dan thale tu thu sam anga dan zom chu thazo ka kalpui ni theinan ramdin na konga thopui ani abei sei thu soibok pi murmui chuan chia pitu ten chia dan an zom ol samjok nan an na thona dik taka om turin angena chia ol ruk laka inven na konga thopuya asom bok ani Union Sports Minister Anurag Singh Thakur chuan Nimin Khan International Women's Day Pauline National Center of Excellence for Women pani din ani tur thua puang Ministry chuan thu chwa Siamen National Centers of Excellence ti hian priority disciplines of ni le pathuma huama hengzinga hian India infami ten Asian Games le Olympic angchi khovel pum hwa pa in elna shangshanga medal lak theina hun an nei ni ti a Sports Authority of India chuan Rampuma National Center of Excellence of ni le pathum adina hei infami basic om tak tak te chu infiam na mun siamin training thatha ka pe ni ti a sports hi state melan na ni a sports kalpui chuan ram chhunga infiam na choisan dan tur thlirin infrastructure le coach te tan sarkar in sum tam tak aseng ti asoibok Chanchinthar puan ti top mai na tlang pui healthcare bill ba pek chwa tur chu Mizoram sarkar chuan ape chuak MZSRLM bot sain accredited agent for health and extension of livestock production chu AHNVT minister Pusila Soivungan Nimin Khan Hong President Draupadi Murmu in Nimin Khan Indian Revenue Service officer trainee te akom Union Sports Minister Anurag Singh Thakur chuan International Women's Day Pauline National Center of Excellence for Women pani din ani tur thu apuang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani